Jadu Ayusha yang apila aduba ngam tipshu ye kadum kasya kiram kiwa kimadan dena marjong ki kisim tido kemarian kinyai yang seki long balakre lupa wajing imru kloi ban pa jadu ayusha yang apila aduba ngam tipshu ye kadum kasya kilam kiwa kimadan dena marjong ti kisim kita kemarian kinyai yang seki long balakre lupa wajing imru kloi banta sai matang balakit unsa dag hanga delay ngam tipshu kejadu Ayusha Ayusha yang apila aduba ngam tipshu ye kadum kasya kilam kiwa kimadan dena marjong ti kisim tido kemarian kinyai yang seki long balakre lupa wajing imru kloi banta jadu Ayusha yang apila aduba ngam tipshu ye kadum kasya